adu sining kong hin adu bangayo iya kani mah ka initiative nakila ya ra kini apa Green Tech Foundation kadi ke ba ngirungi kumka party ne kumanga hirumo bluesmet masmo ba kakta abati namangi yala ding ngi it mahai kamarian ngi digi brio ke baburang ni kamarian dah habang ayo i kumya kani long kadi ke ba ngaru apa kamen sim ngala dom shisha kan habang ayo iba kat ya kati kalumpong deng kabait kana kat tema mangidon kamarian kabait kana ngidon ka umhang tu ngidon kising kido ngidon kicat kimrat ki umhang tu ngila bantu perhati ya ke ba ublai bula ai ya ni te hasmo pa ma development kadi benda ma no doubt ya se balik pahadu under ko ikar kata kacaka bakin dia bakin ai kita ki company ki bahaya di bawah na ba kadi kata ka tata resort kata luxury resorts kata ka no kata ki ang manmarah ni nim sultana nim kwa ni kata na magani kumangi iya ka jumong yung chief minister benar-benar duba kadi tangkat temporary construction kaya kata temporary haba people ay Muslim di kalis jong pi kalaban ay kalaban long temporary tang banchusnadi pandal banchusnadi plastic kaya ang try kami ti kadi kaya banga tentu yiki para shlong para thao yiki parlok para jor yiki kena samla khamtam bagi deban wan chikma banyale bersai kami nama kadi kaya ba kaban ta shibur hay kini kindu ko di sinam di man batik kaya kabanjan hadian habur ro iki Green Tech bagi iya pada RTI ro yang hadu kata kan dia bikin nampan pa mo hadu kata ko ti lai spotlight ko kan mansusna ta kapandal kamla abang pi bat kata ka tata mong kita tata company di bawah baru kita ki luxury resort kibut isnat angkatasi ya kalai spot ko kamla abang